Nyawa mizoya sakal nyami pazumeji pinta thosantra sakye dunuglo nisen jojal pawa abibadan do. Thong tse chaka nyawa mizodna chikpen nyan thangka wetna sakal nyami pinta dunuglo nisen laskus yana dona. Thong Nepal सम्बत झिन्ससव पिसो पेलगा सप्तमी खा अष्टैको 2079 साल पुस 31 गते सञ्चरबार कने घ्योचको सलो नापा घ्योचको सलो तालके छे पलि टिको पुगना चुने खसुया भजतापको चंगो लुना खण्दै मखो चिकुया गामन्योसी चुनि फै मखो बुराबुरी पिला मिगवाना चंगो मको घेसया चुनि सञ्जीव प्रधान घ्योचको सलो लुमंगा चोया टगो अले चोया लेटया ठमया हाला ट मिसफुन्यना दिस मोनी वल सोन्ती वल घ्योचको सलो सिठी नखा वल मोनी वाला सुनती वाला घ्याचको सलो सिटी नखावाला नखा चखा धाधाजी बुराबुरी जुला मोनी वाला सुनती वाला घ्याचको सलो सिटी नखावाला नखा चखा धाधाजी बुराबुरी जुला नखा चखा निछि बेदाछि नखा चखा निछि इगा मिगा भन्ता भुतु नखत्या पक्षी नागा तुगा यही निछि जय पिनी मच्छी बेदाछि नखा चखा निछि इगा मिगा भन्ता भुतु नखत्या पक्षी नागा तुगा यही निछि जय पिनी मच्छी मोनी वाला सुनती वाला घ्याचको सलो सिटी नखावाला नखा चखा धाधाजी बुराबुरी जुला समय बजी हाजी या आजी समय बजी हाजी झाझा ढाका वैया जिपी एला फचा हाजी मैं पिया पोते मत जाले वरतुली जिपी या आजी समय बजी हाजी झाझा ढाका वैया जिपी एला फचा हाजी मैं पिया पोते मत जाले वरतुली जिपी मोनी वाला सुनती वाला घ्याचको सलो सिटी नखावाला नखा चखा धाधाजी बुराबुरी जुला मोनी वाला सुनती वाला घ्याचको सलो सिटी नखावाला नखा चखा धाधाजी बुराबुरी जुला एना जिल्ला सञ्जीव प्रधान सोले जाजोय नापाङ्गुमी कने घ्योचको सलो नेपालले निगो सम्बत छलावया चंगदो छौ सौर्य मासको सम्बत मिएको चन्द्र मासको सम्बत नेपालले सौर्य मास या चन्द्र मास अप छलबला ज्या चंगदो थो पहाड निसे तराई टक्न छ तर सौर्य मास तासा सोलो कोठा जक छलावया चंगदो नेवा समाज र नापा निसे सौर्य मास कोठा सोलो माने नावया चंगदो नेवाटे सोलो गुठे आटकन दनी तर खाइ सोलो व घ्योचको सोलो निगो तासा तोजिक माने या सौर्य मास व चन्द्रमास प्राचीन ज्योतिष शास्त्र ख तो आविष्कारक सूर्यको अनुसन्धानी विषय जुल तो यस्या चले जाचंगो सौर्य मास व चन्द्रमास झी सक्सियो सम्बत ख ठोक्न नेवाटेस तानो बले खाइसन लो व चिकुल बले झचक सलो निगो माने ना व याचंगो दो बैशाख एक डेट मेमेग ठासे मेमेग नाम सम्बत यात्र नेवाटेस खाइसन लो कोठा माने ना चुन चिकुलाई सलो झचक सलो नेपालले जको मखो पार्टे न मकर संक्रान्ति कोठा टोज माने या घ्योचको सलो चिकुलाई नख जुया ठोखुनु घ्योचाको हामु ग्वारा टरुल टेपे पलो आदि नै
ठिला फुएला ढेगो डक्सबे चिकु उल्ला जुया खचको सोलो खुनो वसो दान यागो कल्चा सि दान यागो न यही मेठा सुया येले टेपे पोलो मरेको मुयो तो टेपे पोलो रह्यो येले चासले चोपी टेपे टेसनको पीगो मीगो अधिकार दो खचको सोलो खुनो खुशी डोबाने ओना ख्वासिलको मोलिगो परम्परा दो यीसँग चिकुको इ ज्या सुते खचको टेया कोलिया ढुंगा लुमुको मावो जने निने निबले चना मेचिको भ्यू चलन न दो निबले चुना चिको विबले मेचोंगु डक्को चिमसु फा चाला चिको नापा निबाय क्वाजल मजुन द्वावना मक्वाइगु खा ठोजुल चिकोला मेजुने क्वा दुछेगु नेवा प्रभुति कने क्यचको सोलोइ बारे क्यचको सोलोइ छटवाच खन न्यना दिल आ वंगो चे नेगु नेवा मिजो वो पन्ना काजिया छता बेस त पन जाजो न्यना लाइक कमेन्ट ना पन जोजल पा पिन्तुना पिस त सुबा ना पन टिटी बाले चंगु स्टिकर छया या डिपनि ना तल बुने दक्षबे नापा गणेश अवाल रमेश कपाली ब्रह्मदेव श्रेष्ठ रत्नमाया जोशी रवि जोशी नरेश यम श्रेष्ठ राजेन्द्र बी श्रेष्ठ काजीरत्न महर्जन पूर्वेशमान साक्य सिंगर साक्य अंजना रवि राज लवट अंजना ताम्राकार सरोज साक्य हरिकृष्ण बिन्दुकार व धर्मकृष्ण सिकर्मी छिपी सक्षता यक्को चाहिँ पिन्तुना नापा सुबा देस्यातुना ठटे जाजो शेरना डिपिन ठुक्न दो रविन्द्र न्यवा मदनराज श्रेष्ठ राकेश महर्जन रामबाबु श्रेष्ठ रमेश कपाली निनु श्रेष्ठ नरेश यम श्रेष्ठ सन्जु न्यवा राजवीर डंगवल टीकाराम महर्जन किरण कुमार साक्य जमुना साक्य देवनारायण महर्जन राजभाइ साक्य हो छत्र राज बज्राचार्य छिक्पि सक्षन दुन्लन यक्को सुबा न प पिन्तन देस्यातना लिपन ठटे सौभाग्य दैदिगो मुनतुनाचुना थोडोंगा नाजामा गायक पन्ना काजी साकिया छताबेस तपन जाजो जना ठौ मोनी खचया डिपिन छिक्पि सक्षता दुनुन हे सुबा बियाचना वेक पिनु कमेन्ट ठुक्न दो डक्सबे नापा छत्र राज बज्राचार्य पट्याकन ठुक्न चया दिगु वेक पन्ना काजी साकिया गुनानु स्मरण यासे दुनुगलन से नमन ठटे निनु श्रेष्ठ जो जोजल पा तपन जाजो तस्को बालाच त आफ्नो सुबार गाचोइ दिगु रमेश कपाल जुन ठस्यादल मनमा पन्न बाल लुमंका सुकावटी पुने बासला मनका दुलुन से ट्योके फनातना उसपोले मे गुलिन उलिया रोस जाइगो नेपाल भाषा जुइमा चा नेपाली भाषा अपोटैठा मे जि नियन थुनगो व लिकठ उसपोले का पूर्वेशमान साक्या हाला टकन नियन गुजाजित उसपोले डक्कु मे लिसकाका नियन मगा हाना हाना नियन थेचो ठौंकने ठटे रोसन जाग मे हालिपि दे मुर्टे का ढाल मुजो तर यक्को मोजुइन कल तो जाजुले उत्तम नेपाली रचने मे महा जिठाजुको महाउला मेठा न माउ ख छुजु ख मुस्ल रमेश कपाले बाजो उत्तम नेपाली रचना कस्तो हुँदो रहेछ मे कम्प्युटरै रास हा मोबाइल जको महाउ ज्यातन तर मे पनि मोबाइल न हाउ सिदु छुजलके अर्थ जिउ खटे ठोखन जिचने सिग मोफ्याचो ठटे हरिकृष्ण बिन्दुकार जुन चाहिँ समस्या न्यव्याडले वकन ठुक्न चुइदिगु दु बच्ची जको बोल छुजुल गो बिन्दुकार बाजो छिटा बच्ची जको बोल टाबले हानो मेगु समस्या हो दुल तो गर्जिया जुल दयु सिके मफ्ट जिता रास पुंगे हो रेकर्ड ना सम्पादन याबले सुगर बरी जुल दयु न मुस्ल जानकारी बिया दिगले यक्को सुबाटो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो ठुक्न चुइदिगु दु जुजल्पा शान्त राजु दक्ला नापा छपिनको मेहनत लगनशीलता त न्याक्को तारिफ यासा कमिया जुइ छा रासा शनिबार खुन्टिने नेवा मेजो 87 प्रस्तुतिना आइतबार हाक्न लोक वाम गायक पन्न काजी जर्मनी लस्ता पिडोङ टप ज्याजो प्रस्तुति छपिनको मेहनत त तारिफ मयासे मगाथे ज्याजो कोचाक न्यना विक्रम सम्वत 1988 साल पौषे 24 गते जन्म केशरमान लिपा पन्न काजी साक्य नाम लोक वाम गायक विक्रम सम्वत 2073 साल या 85 द उमेर डुब्ले मुरमेसी सले ठोग मे दक्वै बाला उकी मडे तिरिरी मुरली बज्यो किन किन तिम्रो तस्बिर नेवा मे वा माया वा वा कस्तो हुँदो रहेछ लोलाका टी धागु मेट अति कहे बाला तल वेकै स अले मे हालिको स्टाइल भारतीय संगीत छले नाजाम तलट महमुद न प यक्वे मिले जु ख सिके रसाइल दिव ध्रुव केसे तापु जितन यो तल वेकै आत्मा सुकाबटी पुग्ने बासला मटका हार्दिक श्रद्धा सुमन देछना कमेन्ट थने कोचाका सुबा जेमा भा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ ताको कमेन्टी लागि छिट यक्को सुबाडु न्यामरा साकी जो ठुक्न चुया दिगदो हनिबो म गायक पन्ना काजे साकी त सरा लुमंका चुने ठटे दीपक टुला र जो
पाजो पन्न काजे अले वेकै निम क्यापिन भालाक म्याली पि गाय खरका चुइदिल ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन छता हन ठुक्न चुइदिगु दु डकले नापा मिजो सतासीलाई छपिन त आफ्नो आपा सुबा छटा ख मिग शनिबार ज्याजoi प्रस्तुति इलम लाग्ने निन मुख्न ठौ नापलाक पन्न काजे साके टपन ज्याजो न्यानाजग ठो ज्याजो कोचाक निनु इ चुलाट मिला पुनी बारे छपिनको प्रस्तुति चोछा बजो लोक वागु मे सालगु गाचा सालीमती लागि छपिन त आफ्नो सुबा देशया नियमी पाजुमेज पि गायक संगीतकार पन्न काजे छताबेस तपन ज्याजो न्याना चुयाडीको कमेन्ट ठनसँग कोचल ठगु मनिय खचुयाडी पि छिकपि सक्षता हानजक सुबा देशया जना छप मिन्जना दिस एलाकना छुयागो छप्ती लगे मुजुसा नापन रेया छुयागो कप्ती नुवा मजुसा नेपालले नक्तिन नुक्न गजल निनिगु चलन वबले भूषण प्रसाद श्रेष्ठ यागचे मेगुले थुलियो कि गजल नांगु नेवा मिचा साप्या होला तो मेचाकले भूषण प्रसाद श्रेष्ठ मेगो अले डक्को द्वारिकालाल जोशी संगीत चिटी गायक गायिका मि दुटका प्या हो ख ठौ थया थुलियो कि गजल नांगु मेचाकले चंग छप मिले या न्याना दिस दया छुयागो दया छुयागो कपटी नुगा मधुसा एला तना छुयागो छपटी जिखना छन्यो बुखाजे ए अंतिलो ममेजो जिखना छन्यो बुखाजे वो मिखानीले अथे छे मतिना मने मजुसा मुसा मिखा धोलीवो चाचा थो जिंदगीना गुलिजू छसुम कथुबले गुलिजू छसुम कथुबले बोहले वया वसुसा एला घुटु तो नाम काफी घुटु तो नाम काफी घुटु तो नाम काफी कायो केले निखाचा घुटु तो नाम काफी कायो केले निखाचा एला छुयत धारे छमुत से बुलो खुसा जी तुम बुछा
मयोसा छाछोल नाले एला आखिर चुका तो एला आखिर चुका तो एला नुगले नुगातिलुसा एला तो नाचियागु छपती लगे मजूसा ना पादया छुयागु ना पादया छुयागु कपटी नुगा मजूसा एला एला तो नाचियागु एला तो नाचियागु छपती लगे मजूसा न्याना जिल्ला भूषण प्रसाद श्रेष्ठ रचना द्वारिकालाल जोशी संगीत वो सही मे नुंगा चे नेको हो नेवा मिजो जना चोया दिगो कमेन्ट छ पनि नापाङ कमेन्ट चन ठुक्न दु किरण खरियो कमेन्ट क वेक्ल ठुक्न चोया दि ल जोजल्प दाजो चे नेवा त टजिल जिम बिलिबिली जापि ओकिसन छिगो यक्को नख चक मटे छौ मट जाउ खचको सलु नख नख ठौ छिगो ठ लोक वाउ जाजो पाखे सलु बारे व यलिया अगि मठै बारे छौ छिगो पाखे चोचो जानकारी आस्यासे नख चख मिछप इना पेना चुना तगा चाहिँ नि किरण खर्गी जु चोइदिगु जुल किरण खर्गे भाजो खचको सलु बारे जाजोइ बारे चुए छटवाच जानकारी बिट न खचको सलु खुन यले अगि मठले मेला जु अपो यले त खचको सलु खुन अगि मठले हुना अञ्चम पुरोहित त सिधा बिउ चलन्दो उखन अन नापसुया यको होल जु तो अघि मोठ रे नेपालले डक्ले फ्लागो अघि मोठ ताइ अघि मोठ नि सुसानी से थन गब्लेन मिमोसिनी अघि मोठ ठकलमे पुजारी मन्त्रीके दुनी मिमोचा कोसे पिन्चाका तय अघि मोठ ये छे फ्ला दुया नुगठा डेगा तौदो डम्बर न्यटने जस्त पौ लिखिया आ लिपटे पोटे आतौदो थनचंगो छम सिमु वंगल सिमाय छकचा चापला वया ले क्वेठंक वया चंगदो सिमपाली मोटियो त गामुनो त कचै तल कोसना उनी मागु ठनिया औचै पु खख तो सिमाया हाबुवाले ठटैगो किमन्दन दिनन्दो रोशन श्रेष्ठ जो ठुक्न चया दिगुदो निरन्तर बबान लाग मे व इलन लोग जानकारी बिया लोन फुसचंग जाजो न्याका चुना दिगले यक्कु सुबा दो 30 मोक्स 30 दगा छ तै दिगो केदार दाजे चाकुमाको बुखन तो मफी के निन दे दिगो फल्स कया चुना जचक सोनु बा ठटिया नख चख इले संस्कृत विज्ञपि पाखे 2-3 मिनेट या चियाको नोचु प्री रेकर्ड ना जाजुले दुटेको फुस झन बाले थे ता मठा ससी भयो विशेष प्रस्तुति निन डेमरका आस्कुटी जुया चुना रोशन श्रेष्ठ जो टोन लिपे छिगो कमेन्ट बनि खाना न्याय फटाल छो इलोनिसे केदार श्रेष्ठ चाकुमाको खन दुटेक मफिया त न टुकेलाई छम फने मेगो ल्याखे वकै त इनापिया माले संस्कृत बीट भाजु पिनेको खन दुटेको मुनेला दु तर सम्भव मज्या चुन सचिव ठंगी त यक्कुपी माली मखट छिट सुबाडु आ रवि जोशी छफ इनाप मिनिना दिस वकै इनाप मे योगेश वैद्य मेख छ मिका परलक चाका एक जको सुएव यजु जागो ठल भरलक टेचुया वागु ठे हे जुगुसु दुर्गलाल श्रेष्ठ मेगो न्यू बज्राचार्य संगीत योगेश वैद्य स नेना दिस छ मिका परलक चाका एक जक सुएव यजु गुथल भरलक ढेचुया वागुथे है जी गुशु छमिखा परलक का अथला या कुस्वेथुन तरव छंगु मिखा ओहो गुलित बाला
बाला गुलित बाला धैर्य जो खने वो है सरलक कलाया लाजिया वनिया जिशु थामिका परलक तैका तो गुबले नपी वाचंगुवो मिखा देवगा हिले मन हिले थी हती बेक्वे का केले हना जग स्वेवगा वे गुया सवा है जी उठतिन गुशु छमिखा परलक चका एक जक स्वेवो ये जू जागुथल भरलक थे चुया वागुथे है जी गुशु छमिखा परलक चका न्याना जिल्ला योगेश वैद्यले छफु बानले चंगु मे चोमी दुर्गालाल श्रेष्ठ ख संगीतकार न्यू बज्राचार्य मदन मान राज भण्डार जो ठुक्न कमेन्ट यादिगु जोजल्प शान्तरा जो वापटी नेवा मिन्यन द्या साप लेता व छु कुट छुन यफुमस्या मोमजु छु कुट निरन्तर न्याना चुनिमा तटे दुवाल विजय जो निवापना मिन्यनको टस्क न्यायपुरका छैल ठठ्या न मानिक रत्न साकी जो बाजे उमले चुना निवाप पा छैन हाको मिजो न्याना चुनकोला इवंगे मचाका शान्तरा दाइ सुबारका छैल अमृतमान जो ठुक्न चयादल जुजल बडाई जिगो कमेन्ट यात न ठ्या बियादला आफ्नो सुबा ठौकने आलमटेको तनाय वन्थे चो तर डाइठा तया जिथे चो मेगो लिपै जाजुले आलमटी बारे कना दिउसा मुसु पिन्ट जानकारी दैठगु मनतना चुना सुबारका वेक्न छैल अमृतमान ज बाजु कमेन्ट लागि सुबा दो आलमटी बारे जिन मुसु जिमठा आलमटे उच्चारण मरो आलमटी बारे लिप अध्ययन न सिकाजको जानकारी बिया मले ठौ जानकारी बि मफुले छम फना चुना सुमन महर्जन भादु ठच्चै दिगुदो जोजल्प गुजो सञ्चरबार इलमलना आइतबार सान्यना छिगो जाजोय बयान या खव ठौ हलिमे लुया मौल छिगो जाजो यक्को बालना टालना चुनमरे मनतना चुना सुबा जेमा पारका वेक्न चुइल सुमन महर्जन भादु छिगो कमेन्ट चाहिँ मो भन्छ यको डठ्या चु नाब जुसले बराबर कमेन्ट वयो ख फेसबुक न छिगो चाहिँ ठौने स्टेटस मखना थे चुला के जिन छिटा लुमंका चुना थते रमेश कपाल जो चाहिँ मेरो कमेन्ट चाहिँ दिगुरो जाजो निब्ले चुना पुङ कन्या डक्को मे छफ्थे छफु बाला अर्सा दाजो रामकृष्ण द्वाला हाला दिगो मा सरस्वती मे डक्कुछबे बाला तल छाडा स थोमे हालेको बखती इ रहेको ठया छाख नाप थोमे मुचबले न्यनगो हो जिता उब्ल्यान चाहिँ यो नाप रस राग भेबियोगले हे यो थोमे ठौ ठो जाजले हान लिसकया न्यनगुले त युक्वे यल अले प्रस्तुतिकर्ता गन माला या बिजागुले वसपल शान्तराज दाइता आफ्नो आपा सुबार का चाहिँ रमेश कपाल जोना चाहिँ दिउछ पो भाषामी जो ठुक्न चाहिँ दिउदो कने पहिलागा पारो शनिबार अर्थात ब्र्याकेट पुसे 23 गते खुनो से नेको नेवा मिदुले हाकेको मे टल लुमंक जना दिस पो भाषामी जो छिगो चाहिँ ठो कमेन्ट लागि छिट यको सुबाटो नियमी पाजु मेज पे कमेन्ट बोनिगु जाको तल जाजो नेना ठट टाउ कमेन्ट चाहिँ दिपि चिकपि सकल सित दुनुगलन स्या यको सुबाडो लिपना ठट्या सहभागी दयातुनि त्यो मनतुना कमेन्ट बोन्नुका आछ पनि न्यायपिस्तङ मिनिना दिस जिगो नुग शाक ठ वयका मटना स्वासो ठुली बालाको स्वामा छन्ताय ना कोखाके सो ठुके या चाहिँ गायन
प्रोनिस साके व अनुर मानंदर खटके रचनाकार व संगीतकार सूर्य जिंसी की मुफ्त शिक्षण शिव सचने चयादिस तो मे रमेश मानंदर या कमेंट बॉक्स है वो लिंक या में ख मे चने अझ YouTube या सोयादिल लगाता सा ठके यो भिजुअल तस्का न्याय पिस्तो जिगनु कहे शक थो बेका मतिना स्वासो तुली बाला गुस्वामा छंता गेला को खैकिसो जिगनु कहे शक थो बेका मतिना स्वासो तुली बाला गुस्वामा छंता गेला को खैकिसो मतिना नुगले ते छंता जी न पलावे छंता जी है का लुलु या मावे जी बाजान है कवे छंता जी रे कवे हमका छंता दे का छंगु नुगले जी स्वाथे वे जिगनु कहे शक थो बेका मतिना स्वासो तुली बाला गुस्वामा छंता गेला को खैकिसो नपला दत लगा जिगनु कहे शक थो बेका मतिना स्वासो तुली बाला गुस्वामा छंता गेला को खैकिसो काते छंगुला पुजक से काते छंका जी ब्याया मफसा छंगो खा लमंकाते जिगुमन थोपी काते छंगुला पुजक से काते छंका जी ब्याया मफसा छंगो खा लमंकाते छंका जी आगबले लुलु है कवे मुकनी छंका जी मेका बिसला गबले से मखनी जिगनु कहे शक थो बेका मतिना स्वासो तुली बाला गुस्वामा छंता है को खैकनी जिगनु कहे शक थो बेका मतिना स्वासो तुली बाला गुस्वामा छंता है को खैकनी Nyana jela pronisa sake wa onur manandari sele chapu nyai pustong me a rotnamaya khuluje chapu inapmi nena disa yo sa moyo po ya mute pajo taka ya chane gaयक जुजुकाजी रंजित हो रोशनी श्रेष्ठ ख तुके न्य चोमी निर्मल रत्न साके अले संगीतकार मन राजा नकर्मी ख nyana disa यो समय पहय मत मेजु यो समय पहय मत मेजु खासम पहय मत मेजु यो समय पहय मत मेजु यो समय पहय मत मेजु खासम पहय मत मेजु छानाको कया चुङ्गो बालक सुजी बालक सु छानाको कया चुङ्गो बालक सुजी बालक सु यो समय पहय मस भाजु यो समय पहय मस भाजु खसम पहय मव भाजु यो समय पहय मस भाजु यो समय पहय मस भाजु खसम पहय
समय पहय मते मेदु यो समय पहये मसभाजु बन्दाया वे वो मच्छा पना दया वे मती नाय जाना नुगले लुया वे यो बन्दाया वे वो मच्छा पना दया वे मती नाय जाना नुगले लुया वे छंगु मने स्वावे चुंगु बालक शुजे बालक शु छंगु मने स्वावे चुंगु बालक शुजे बालक शु यो समय पहये मसभाजु खासा मखम पहये मभाजु यो समय पहय मते मेदु यो समय पहये मसभाजु खासा मखम पहय मते मेदु खासा मखम पहये न्यानाजिल मन राजा नकमिया संगीत निर्मल रत्न साकिया मेगो अले गायन जुजुकाजी रंजित व रोशनी श्रेष्ठ छफु जोमी लुमंका खया थोसा जिगो खबी पुखु जाई खबिया मुहे मरु बरखया पाका हाथ है थो बाले सोम मे चोमी विष्णु जलमी ख संगीत कृष्ण मान डंगर अले बालक आला त म तारा देवी थोर मे रत्न माया जोशी जुया इनापे हाका उमी ख न्याना दिस जिगु खोबी पुखु जाई लुमंका खोया चोसा जिगु खोबी पुखु जाई खोबिया हे मत बरखाया पाखा लुमंका खोया चोसा जिगु खोबी पुखु जाई
वा माया कंगला न्याना छमछम प्याखा होइता जुम्ठा वा सन्ध्या इले न्यायपेचोङका शिरशिर पसे नुग बेका वा थत्याचम हरिवंश आचार्य ख संगीत विष्णु सकको रचना प्रकाशमान सकको न्याना दिस न्यायपेचोङ मे वा माया कंगला न्याना छमछम प्याखा लुइता जिम्ठा वा माया कंगला न्याना छमछम प्याखा लुइता जिम्ठा सन्ध्या इले ने पुसे चौका सिरी सिरी फासे नुगा बेका वा माया घंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिम्ठा वा स्वाया छन्द छुना नानी जुन्याको कायावा मुचिलानी यौका तया पुती पानी आला तया हिंता मुनि प्याखालु यावा नेपन किसा फिर संता मन लय ताका जिम्ठा कासीवा वा माया घंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिम्ठा वा लसिकला न्यासी चाका बैसाया छन्द बेका झाझा धाका समाया नवा सुलक समिता यही पुसे चुङ्का जीवन हमिता जिम्ठा चुके वा माया घंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिम्ठा वा माया घंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिम्ठा वा सन्ध्या इले ने पुसे चौका सिरी सिरी फसे नुगा बेका वा माया घंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिम्ठा वा माया घंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिम्ठा वा माया घंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिम्ठा ज्यातोय दकुले लिपांगु मिनिना दिसन दुख सक्षित दुख बिना मोर मेगु सुख ठुके गायका मिनरवा साक्य बज्राचार्य रचना संगरत्न साक्य संगीत वीरेन साक्य
Nyanat nadla se chakau nyawa mizo. Jazo nyana like comment wo share na dipi sakal nyomi 5 minta dunuglan sia yek suba desyatna to nyawa mizo Facebook na pa YouTube jugo channel na post Woigo ni nyaipuko suko purbaga ananda nyamaraga pintran desyatna thonta to prostota santra sakitana birapia disna thonta ba lipa hanan napla